Ikaze kuri The Health Akadomo Olivier. Bakunzi ba The Health Akadomo Olivier, uyu munsi twabateguriye ikiganiro kibabwira ndetse kibasobanurira ku burwayi bushyashya cyangwa se kuri virus nshyashya yihinduranyije ya COVID-19. Ku munsi w'ejo mwabonye ibinyamakuru byinshi byandika mubona ku mbuga nkoranyambaga z'abantu benshi, ku ma status kuri WhatsApp z'abantu benshi bavuga ko COVID-19 yongeye kwaduka. Hari virus yihinduranyije nshyashya itera indwara ya COVID-19. Iyi virus nshyashya yihinduranyije ikigo cy'isi gishinzwe ubuzima cyangwa se kireba ubuzima ku isi hose kizwi ku izina rya World Health Organization cyayihaye izina rya NB.1.8.1. NB:1.8.1 niryo zina bahaye ino virus yihinduranyije nshyashya iri gutera uburwayi bwa COVID-19. Muri iki kiganiro rero tugiye kubabwira byinshi no kubasobanurira ibintu bigiye bitandukanye biri kuvuga kuri iyi ndwara ndetse n'amakuru ari guturuka muri siyanse ari kugenda avugwa kuri ubu burwayi bushya cyangwa se kuri ino virus nshya yihinduranyije itera COVID-19. Nk'uko tumaze kubibabwira rero, ino virus nshyashya yihinduranyije ikigo cy'isi kirebera ubuzima World Health Organization cyayihaye izina rya NB:1.8.1. Bagaragaje yuko iyi virus yihinduranyije iturutswe ku yindi virus yageze kugaragara mu 2021 yiswe Omicron. Iyo yari yahawe izina rya B:1.1.529. Ndetse bakagaragaza ko mu buryo bwihariye ifitanye isano cyangwa se yihinduranyije iturutse ku yindi virus yari yahawe izina rya XDV:1.5.1. Iyi virus turi kuvuga ikaba yaratangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere 2025. Kuva aho yatangiye kugaragara byagaragaye yuko yandura vuba, aho yatangiye igaragara mu bihugu by'Ubushinwa, Australia, Amerika. Muri ibi bihugu rero akaba yatangiye igaragara muri uku kwezi turimo tukubwira ko iyi virus yatangiye kugaragara. Ko yibasiye muri ibi bihugu n'ubundi nk'uko virus ya mbere ubwo yagaragaraga ya COVID-19 yagaragaye n'ubundi mu Bushinwa. N'ubundi iyi ngiyi ya NB:1.8.1 nayo n'ubundi yahereye mu Bushinwa. Bivugwa ko yahereye mu Bushinwa niko biri kuvugwa, ariko ubu tuvugana ikaba iri kugaragara mu bihugu nk'Ubushinwa, Australia, United States, muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu turi buze kugenda tubabwira byagiye bivugwa, ndetse n'ibyo muri Afurika already byamaze kuvuga ko uburwayi bushya cyangwa se iyi virus nshya yihinduranyije yamaze gukwirakwira, kuko iri gukwirakwira ku kigereranyo cyo hejuru. Hari ibintu muri make rero wahita umenya kuri ubu burwayi cyangwa se kuri iyi virus nshyashya ya COVID yihinduranyije ya NB:1.8.1. Nuko yo ibintu yihariyeho yamaze kugaragaza nuko irimo gukwirakwira vuba. Ikindi kandi bikaba biri kugora umubiri guhita uyihagarika, cyangwa se abasirikare b'umubiri guhita bayihagarika. Ari nayo mpamvu ikigaragara hari abantu bahise batangira kugaragaza ibimenyetso, nyamara izindi virus zagiye zihinduranyije nk'uko twagiye tuzivuga zabanje hari abantu bari bazifite ariko ntibagaragaza ibimenyetso. Ubushakashatsi bw'abascientifique bari kugaragaza ko impamvu abantu banduye buno burwayi bushya bwa NB:1.8.1 bahise bagaragaza ibimenyetso ni ukubera yuko ifite umwihariko wo kuba bitewe n'ukuntu yihinduranyije hari ukuntu biri kugora abasirikare b'umubiri guhita bayihagarika, bijyanye n'ukuntu bahitaga bahagarika izindi virus zagiye zihinduranyije zari zisanzwe zizwi. Ino virus kandi ikindi kintu bari kugaragaza ko kiri gutuma ikwirakwira ndetse yandura vuba, ariko yihinduranyije uduce twayo twa proteine tuzi ku izina rya proteine. Utu duce twagiye duhindagurika kuri ino virus bigatuma tuyorohera mu gutuma yataka umubiri ubinyujije zino virus zibinyujije ku zindi proteine ziboneka ku tunyangingo cyangwa se ku turemangingo tw'umubiri w'umuntu tuzwi ku izina rya ACE2 cyangwa se angiotensin converting enzyme 2 receptors. Utwo tunyangingo rero cyangwa se izi virus, utwo tuntu zagiye zihinduranya cyangwa se turi mu bwoko bw'amaproteine, siyanse kugeza uyu munsi cyangwa se ubushakashatsi muri siyanse uyu munsi buri kugaragaza ko harimo aka T22N, aka F59S, G18-4S, A435S na T A78I. Ni ukuvuga ngo utu
ni amaproteine, ni utuntu twita proteine cyangwa se ni amaproteine agaragara kuri ino virus, ariko aya ngaba tuvuze hano ni ayamaze kwihinduranya. Aya yihinduranyije rero bikaba biri gutuma byorohera ino virus mu guhita yataka uturemangingo cyangwa se utunyangingo cyangwa se cells z'umubiri w'umuntu zizwi ku izina rya ASE2 receptors. Utu natwo ni utuproteine tuba turi ku turemangingo cyangwa se utunyangingo tw'umuntu. Rero iyi akaba ari ingingo imwe iri kugenda igaragazwa yuko biri gutuma ino viruses hita yataka cyangwa se yataka uturemangingo tw'umuntu mu buryo bworoshye. Bikaba bifitanye isano n'ukuntu iri kwandura ku buryo bwihuse. Ndetse kandi uku kwihinduranya akaba ariko siyanse irimo kugenda igaragaza ko gufitanye isano no kuba abasirikare b'umubiri batari guhita bayihagarika ku buryo bworoshye. Akaba ariyo mpamvu banavuga ko abantu bari kwiyandura ahanini abenshi muri bo cyangwa se bari guhita bagaragaza ibimenyetso, nyamara izindi virus zari zisanzwe zihari abantu bari bazifite nyamara batari kugaragaza ibimenyetso. Rero ibi bikaba bifitanye isano n'uko kwihinduranya tumaze kubabwira hano ruguru kuri izi proteine tumaze kubabwira hano ruguru, akaba ariyo siyanse uyu munsi irimo kugaragaza. Ibimenyetso rero by'ino virus nshyashya ya NB1.8.1 birasa nk'ibimenyetso by'izindi n'ubundi virus zabanje za COVID-19. Ibyo bimenyetso twabibutsaho gatoya, usibye ikimenyetso kirimo cyihariye kuri no viruses ya NB1.8.1 nuko bari kugaragaza ko abantu benshi bafite buno bwoko bwa virus cyangwa se bamaze kwatakwa n'ubu bwoko bw'iyi virus bari kugira ikibazo cyo guhinduka kw'ijwi. Mu zindi virus zabanje ubundi guhinduka kw'ijwi k'umuntu byabaga gake, ariko iki no virus bari kugaragazaho mu bimenyetso isa naho yihariyeho ni ukuba abantu bayifite abenshi muri bo bari kuba ijwi ryahise rihinduka. Naho mu bindi bimenyetso byo ni ibisanzwe, ibyo twababwira mu bisanzwe harimo kugira umuriro, gukorora, guhumeka nabi, kubabara mu muhogo, kugira ibicurane no kugira ibitembabuzi mu mazuru, gucika intege, kubabara umutwe. Ariko nanone kuri no virus abantu bake na bakeya batari benshi cyane bari kugaragaza ibimenyetso byo kugira iseseme ndetse no kuruka. Ibi ni ibimenyetso n'ubundi ino virus isa naho ihuriyeho n'ubundi n'izindi virus za COVID-19 zabanje, ariko by'umwihariko siyansi uyu munsi iri kugaragaza ko abantu barimo kwandura buno burwayi bushya cyangwa se ino virus nshyashya ya NB1.8.1 bari kugaragaza kuba bari guhindura ijwi cyangwa se ijwi riri guhinduka. Abantu rero mukurikira imbuga nkoranyambaga ndetse mwabonye yuko kuri X ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyasizeho post babagira inama y'ukuntu mwakwirinda, bababwira yuko ibicurane ndetse na COVID-19 mu gihe nk'iki ngiki bikunze kwibasira abantu, ariko babagira inama harimo natwe reka no tuyibasubiriremo, harimo gukomeza umuco w'isuku ndetse gukaraba intoki kenshi ndetse no kwirinda kwanduza abandi mu gihe waba ufite ibimenyetso by'ibicurane. Reka turangiriza ahangaha, mukomeze kwirinda kandi abadukurikira ndetse mukunda n'ibiganiro dukora mwibuke kudukora subscribe. Hano ni kuri The Health Akadomo Olivier, aho mubona ibiganiro bivuga ku buzima ariko ahanini biba bigamije kubagira inama z'ukuntu mwafata neza ubuzima bwawe. Niyo mpamvu turangije tubabwira ati kuri iki cyorezo gishyashya cya COVID-19 cyangwa se kuri no virus nshyashya ya NB1.8.1 iri gukwirakwira ku isi ndetse ku rwego rwo hejuru, tubabwiye ngo dukomeze umuco w'isuku, dukaraba intoki kenshi gashoboka, ikindi kandi twirinde kwanduza abandi mu gihe dufite ibimenyetso by'ibicurane. Ciao ciao, naho ubutaha. Andi makuru update kuri n'uburwayi twabona yose mwasanga no kuri The Health Akadomo Olivier, mukande subscribe.